Wikendi. Niwirigiro bwakwa Jumamosi yaku nithirite weyagirite ningukugwata ugeni kirinteto chietu cheru themwe ndene ya Weru Wikendi ngikuririkania twine chietu season 2 ikethirwa iri mweri jwa 8 tariki 8 nio tugwita 88 na no withira ugichindira tigiti yaku gukurukira wascan QR code iria iri TV ne yaku kagitene gakani kenda withirwe ukigwatira tigiti kiria ukethirwa thithia ni guchokia bioria bika yake nikenda wethwe okigwatira tigiti yaku ne twine chieto season 2 kirerwa rereto rwantuko ya narwa Rais William Ruto au kabere na rethiritwe akioneka ndene account ya Meru na mono ndene ya Igembe Central na nkoroki ethirwa agekira mawira ne kathomba mawira ne jaria kinyajara jange ethirwe agekira mbere kagitaga campaign jamwe atithiritwe akeingia na nande kaire ntuko ya narwa ndene ya Igembe North kiri manto jegie burial kana ya mubunge Julius Taitumu ethe wawe ekire mathiko jethewe ngoroki nethiritwe kinyawe agekira mawirane ojange mawirane bado mwankira thaizi atithiritwe akiingia mawirane nkabo na bado ethirwa ageka mawirane jange na nikyo gitumi ntuko ya narwa tukuria atiri uri na witikio thirikari ya Rais Ruto ikaingia mawirane jayo kiri Ameru uri na witikio thirikari ya Rais Ruto ikaingia mawirane jayo kiri Ameru itaname na kwithro kiaraniria namba otu gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya mitandao yetu yo kinyaniria na tukethwa tukithoma maoni jaku mwanya o uria tugwita na mbere amwe na nteto iria nkureterete ni Geratu kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rais Ruto gukinya Igembe otawethire gwikira kari mawirane kathomba Asiasa baja Meru kuga Meru iri murengo ne jwa tutam wankamuthia Ndagitari Fred Matiang'i kumeneria kiama ya IEBC akiuga Akenya ni bagitete witikio nayo Musiasa JR Marete gwikirwa mungini akurubaimenti kenda kwithirwa akirwira gitikio ngabana Teto cia Weru Mona niretwa mathithio ni Jacqueline Mukami na ningetwa Maureen Kinyana nteto chetu chikambiria athaiji Rais William Ruto arentere cha Igembe North kiriwe kwithirwa agitithia na mbere kana kwithirwa ari umwe wa ageni baria bagwitite kiri mathiko za ethe wa Julius Taitumu na ethiritwe agita na mbere na gutariria ngugiria ethiritwe akiritira akariba kaunti ya Meru amona kinyawe kwithirwa agita na mbere na gutariria mawira ne jange Nelly Kithenji ni agutuambiria chio na ndio sababu hiyo leo tuko na miradi kupitia kwa Housing Fund. Tuko na miradi ya shilingi bilioni 20 hapa Meru County. Neema wera ne baribari ja kureta maendeleo ja kaunti ya Meru kuma kire Rais William Ruto jawethere kiri mathiko ja ithe wa mubunge wa Igembe North mzee Patrick Ntoi Naiba. Mujumbe Honorable Taitumu aking'ara haria Rais Ruto ugete na ije gwikuberia maendeleo agitariria ntumo wa mutumire nayo ya taito cia miunda. Huyu mbunge wenu ni mtu wa bidii. Kwanza alikuja akaniuliza mambo ya title deed, akaniambia bwana Rais, tuko na shida ya title deeds Meru, lakini shida kubwa zaidi iko Igembe, na ile kubwa zaidi ya kuliko iko Igembe North. Nilimtuma hapa huyu Taitumu na gavana wenu na waziri wangu Alice Wahome, wakakuja na title deeds 1030 ya kwanza tukapatiana.
Sasa mimi nataka mjue zile title deeds za kwanza zilifika, zile za pili mimi nitakuja nazo mwenyewe. Tugeta kirimirandi ya barabara monontere Igembe na ashigwetete na marietu Tawethere. Hiyo barabara ya Kaelo Kamukunji kwenda mpaka Mutwati. Hiyo barabara contractor alitusumbua kidogo, nimemnyorosha, nimemrudisha, hiyo barabara yenu atakamilisha. Akaniambia pia tuweke barabara ingine, hiyo mmesikia akisema, ya kutoka Mea na hata mpaka Bulu na iungane iende mpaka ishike Ndonyo. Hiyo barabara tumeweka milioni 113, contractor amefika tayari, atawatengenezea ndio iwe rahisi sisi kukabiliana na wale wakora ambao wanasumbua na mambo ya wizi wa ng'ombe. Nacio thoko ikerekana ni 24 akiareria waki bwa affordable housing na nyumba cia ritwa Meru. Soko tunajenga soko 24 hapa Meru. 24 affordable housing inaendelea hapa Meru. Program ya hostels ya vijana hapa Meru. Tuko na hostels kwa zile technical training colleges yenu, university yetu ya Meru, KMTC. Antoba Igembe bakero batekarona nyonta kaire nonto bakenjero ithima. Mumesema hapa hatuna maji ya kutosha, ni kweli ama si kweli? Hapa Igembe inatoshana na dams kubwa ambayo itawasaidia kuwa na maji ili muweze kuendesha ufugaji, muendeshe kilimo na muzalishe mambo ya chakula, tupeleke taifa letu la Kenya mbele, tuondoe aibu ya njaa na tuwe na pesa katika mifugo yetu. Gavana Mutumari na bokuga. Bori watu akerwa state loan Meru kana tueta Sagana. Tuakerwa Meru kana tueta Sagana. Tuakerwa Meru kana tueta Nakuru. Tuakerwa Meru kana tueta Mombasa. Iba nabakuwa Your Excellency jenga state loan Meru. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakethenji. Kire mathikone o jajaja ithe wa mubunge Julius Taitumu aria mwanya ne betete nambe na kwithirwa bagikatha Rais William Ruto aria nkuruki bethirite bakiuga ngugi iria ethiritwe akirita ndene ya kaunti ya Meru gote rais wethirwa akimirita nkuruki ne bethirite bagitariria siasa cha mwaka jwa 2032 mono bagikathiria Professor Kithure Kindiki. Ruto has never lost. Hiyo miaka yote tangu ingie mpaka sasa he has never lost an election. Kirima thikone o jajaja ithe wa mubunge Julius Taitumu aria mwanya ibonekete gukatha bonene Rais William Ruto bakiuga Meru yonthe ni two term. Do you think Ruto is so foolish? That at the end atakuwa one time aende nyumbani. Watu ayuyu mtu. You don't know who you are dealing with. Kama alitushinda tukiwa kwa serikali, my friend, pangeni maendeleo kutoka 2028 mpaka 2032 mkiwa na yeye, because hiyo ingine ni kelele tunapiga few months na hakuna president hajapigiwa kelele. Na wale ambao wanasema Your Excellency eti wewe ni one term, wasome historia ya Kenya. Hakuna rais ambaye amekuwa one term, hata wale ambao hawakuwa na bidii kama wewe. Kulikuwa na ugonjwa kidogo ya one term, lakini wakati huu tembea Meru mahali popote ni two term. Your Excellency, sisi hatuna mambo mingi, hatuna story mingi. Watu wa Igembe ni two term. Mnataka maendeleo ama siasa? Hebu acha nuone kama ni maendeleo. Hapo ndio tuko. Bakiuga ni muchiario mwega wa Kenya na ground ni kwaria uma. Yale mambo ambao unaendelea kufanya hapa Meru ni yale mambo haijawahi fanywa na mwingine rais ambayo wameenda mbele yako. Wewe pia umekuwa mzazi mzuri wa taifa letu la Kenya. Kuna watu ambao
wanataka kuwa viongozi, lakini mtu hataki kujua kiongozi ni mtu ambaye anajukumika. Kuna watu wametembea hapa wakisema wanasikiza ground. Sijui kama wanasikiza tu porojo, lakini sisi wa Meru tunaona ground. Nkurukine baitete kioneki kia mwaka jo 2032 mono bakioneka kuigeka Profesa Kithure Kindiki. Umetuonyesha upendo, hata ukatupatia makamu wa rais. Ni upendo usio wa kawaida, Your Excellency. Tunasema kwamba Mheshimiwa Rais, wakati ndio huu ya kwamba usika wa Meru na mkono moja, na hapa uko na viongozi. Ukiangalia ma-PS wako wanakupiga debe, ma-CS wetu wanakupiga debe, gavana wetu anakupiga debe usiku na mchana. Kwa hivyo tunalinda wewe, tukilinda na kijana wetu. Kwa hivyo ingazi yako tutailinda usiku na mchana. Naye 2032 ikifika, kwa sababu mimi naambianga watu wetu miaka 5 na miaka 10, ile mingi ni 10. Na kwa sababu tumefika sasa 5 ni kama inaisha, na unabakia 5 ingine. Ikifika 2032 na sisi tuko ndani ya Maureen Kinya, Wero Weekendi. Rongo abudharime. Musiasa uria ugochwa gitikia urais nthigurune ya Kenya niwe Fred Matiang'i nethiritwe agitariria ati ya Kenya baba ingikagitene gaka patina witikio na kamiti ya mianka na ithurano niyo IEBC agitariria bo kumania na siasa ira tigwita na mbere kiri gitikia Olkalau ara nande ethiritwe agitariria Mwankira utukinyete netaka kwithirite gukionania ati kuri na siasa iri itiagirite tigwita na mbere ntere Rita Mwaniki ni agutumenyithia. Ndagitari Fred Matiang'i ni orutete mavitia uria ruvonge rwa IEBC ruratwarithia na mbere kambeni na kithurano kinini kia mwena wa Olkalau. Arauga kuri na ciiko nyingi cia kuvaka aikia kura kuma kuri mwena wa thirikari no ati ruvonge ruru ugutire ikinyomosete. IEBC is watching blatantly when the government is engaged in historic bribery and vote by history. It has never happened in Kenya. What we are seeing in Olkalau is sometimes you wonder whether it is a government that is desperate. I don't know why this government is so desperate to win that seat. They are so desperate that they are doing incredible things. I mean, all of you guys have seen them. Mattresses, gas cookers, what have you. And what they are doing, the level of confidence in them is declining. I want to say this boldly. The level of confidence in the IEBC is going below average. Goko riu akiugaga wana kithurano kinene kia mwaka tuthiete gitigakorwa kiama na waragania wakorwa ruvonge ruru rwa IEBC rukathi na mbere uguo. I want the chairman of IEBC today to remember Mr. Samuel Kivuitu and how this country got into trouble after the 2007 general elections. What confidence can Kenyans have that we are going to have a free and fair election with that kind of IEBC? They are walking Kenya to a crisis themselves, broad daylight. They are walking the country to a crisis. Because if they don't manage the election, if what they are doing in Olkalau is what they are going to do during the general elections, God forbid. I mean, how? What is going on? Goko akiuragia a Kenya gukorwa na uvoreri wariria atongoria a mwena wa uregani marevangani uriku makarugamia giti kia muthamaki wa bururi. At least there is one thing we agree, which is a foundational principle. Kenya wants us to be together. Kenya wants us to be united. Kenyans want us to be united. That is very clear to everybody. So we are now approaching that subject or that perspective from different perspectives, and we will get there. Don't lose hope, and no one should be worried. We'll get there. That's how this process of coalition building happens. Study. Areti miario ino ari mwena wa kanitha wa SDA town ya Embu. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Muthenya Joana Arua akuru obaimenti ni bezeti amwe na kutharima uri uguchwa gitikio ngabana ndene ya kaunti ya Meru niwe JR Marete aria Marete akiaria nethiritwe agitariria ati niwe ukubwira gutuika ngabana ndene ya kaunti ya Meru na nkurukia kethirwa akiriunga ntere chionthe kuromba kura. Mutugikare katumenyithie chio.
Muthenya Joanarua Kinoti JR Marete na mukirete itharimo kumakiria kurubaimenti bia kurwira gite kiongabana Meru kithurano nitwitite kia mwaka wa 2027 kiatho kiria kiothithikite Mburi Cultural Center. Kinoti arothegea mwathani aro mwendera mwire ninjira chia waigeta chiegeri njira chia waigeta chiegeri yetwenere Murungu Baba mutana na kirunduo mutheru tukauga kinikiro tukauga kaimba tukauga giteje areta na mbere agikuonekana ira magita jonthe na agakurugurira njira na kurutugeni thai thai thai. Akiaria JR nyuma ya kwamukira itharimo na ugitari tayari gukandana na pinzani bawe kiri kurura gite kiakiwa wekere atithithia ni siasa iri na marumi. Uni wira ni bwakwa ki turi aja ntuku ya narua ni ntiburinga nthiguru ngachiumye muno na nontu na nditeka bwa abo anengera gite kabo ambira ngagichwe kana tugwambira ojogeria nkairi kabo ambira ngagichwe ngakindane abange wankamba kinde eno ndakayo ni yoteke gwa na ndene ochamba bwambikira ntechi ogora nyuma mbona je kande ninka ngethero nkemenya aburi yo muthiene kumane na mukaririgite wa kiama kia Jubilee Meru kiama kira JR arungi nakyo na ugite thaiji Meru erenda mutongerio mweru na tibaraba twereku tobatwe tugukara thenene nyingi sana ya ntobare bena nkoro cia guchienda bate kwenda mwana o muntu arenda akario hau inya itithwe goro nare arenda okinyanthi akario ariko kote mutongerio ngi uri nthiguru ne ya Meru Kameru etethero na atongeria bena mathugania meanya kakwena nde inje mwe kana ijire chieri chu igatura itongeretie Meru ote marinya atigete akiuga ijo atete kuthika ote ganto atigete akiuga na ngunyuriri kwatete kungunyura kagitatia kathirekera kaka thoma mantu ja Meru athithie mantu ja me Kiripotera ndito cia Weru wikendi reakwari etwa ni mutuge kare. Milton Kiremi uria wari mwandiki munene ndene ya kiama ka PLP ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi na ndene ataririte we kwithirwa akithama kiama gikina na ndi gutonya njurine ya Profesa Kithure Kindiki aria augite kwina bata ya mwana ujo wao na ndi kwithirwa akigikwa nikenda weti na mbere bwithirwa bukioneka. Martin Mugambi ni akurikithia Chiacha na mutheteri bioto Milton Kiremi nonanetie kugaruka na kuma kiama gia PLP na kugwata mbaru thirikari. Ndrare o PLP na ndratetha ciamantha harua siasa lakini ndacoka ndaicokera ndrona bahatwe yantu ba Mount Kenya East kuma independent tutethira twina muntu arakure uru lakini kagita ka Murungu na tutethete twina Professor Kithure Kindiki and Deputy President of the Republic of Kenya ndaona ni wega kumusupport nontu ake akwithira ateo na support musie kinyana arakaya atetewa ete. Milton na ariuga bangite kugwata thirikari ya Kenya mbaru nontu wa mwana wa Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki na tigogu Mount Kenya East akiuga ni bateri kwerugamia. So mimi nimeona ni mzuri tuunge mkono mtoto wetu wa nyumbani, ndugu wetu wa nyumbani, kwa sababu pale Mount Kenya West ambayo Martha Karua ametoka tumewaunga mkono miaka 40 kumeitare Kenyatta kumeitare Kibaki witare Uhuru Kenyatta ndrona ende bau at least ibakorete beno tongoria atu support uyo wetu no Murungu atwete and deputy president na tuginya 2032 ethire area wa presidential candidate. Kiongera ariuga East twire kugwata West mbaru na gutire kiobonaga kwa mianka ito wetikirania na miario SES Ruko ate Mount Kenya East itweke independent nonto kagita kakaraja tutura nyuma ya ntu ba Mount Kenya West tuibatetha cia kuringa kura tuabatethia kuthura tongoria lakini ekinya kagita kama endeleo
ukethira maendeleo ya maingi ya rita na Mount Kenya West ya tukinya Mount Kenya East. Muthia inyiritie Mount Kenya East ne nkurona ne bateri kwerugamia na nkinya kwithaura kiri minyororo yo tongoria. So batu yantu ba Mount Kenya East itwitikirania twithire turi independent community twita kithurano ne kiu kingi kiu 2027 turenda wita as a community kenda kinya tumenya kunegotiate maendeleo yetu tokarambe methene na presidential candidate batu ya Mount Kenya East tukethira tu kimwira abatwe kenda tukwakura turenda uruthiona nona a Mount Kenya East. Kiripotera Ndeto Cheweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kiri rwarero turwantukuyana rwaturi kuria uri na witikio thirikari ya Rais Ruto ikaingia mawira nejayo kiri Amero na ngetegera SMS ciaku ira withirite ugitutumira kagitene kakagukurukira 23578 akwiwo kuga Wero TV siamini Ruto kama atatekeleza ahadi yake anayo idea wa Meru labda atekeleze kwanza. Ojo ni Kirimi Beckman out Eco Massive. Jafet Ratanya Peterson kutoka Kinyankari, it's impossible for President Ruto to fulfill all those promises to the Marians. Aditupu, he promised Egembe South constituency residents to tarmac at the Antuamok Kinyanke Kiegoi Road. We haven't seen anything to that road. Itanambe na kuthoro gitutumira maoni jaku mwanya gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na tukethura tukithoma maoni jaku mwanya kagitene ugeta kuraja tugicokera tukabumenyithia buria kiama kia Ford Kenya kithiritwe gigitariria gikaigika. Gavana wa kaunti ya Meru niwe Mutumantu Ithinkia. Nandera ino mabati nene kita maguri obwega aragage that mat ekondo na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenyange karibuni ala nontu mathaizetirere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariojo chiwa ndume kaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba zuzu nane Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi iko na mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe nukuthugania gwita sukuru ukienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tariria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwitania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwitania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekucetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma
gutuma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bungi abo karungama jata ijokethera ja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweja kubonokia. Irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turwarure akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya.
Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Melok na nana na lelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngoko kwa togeni oringi kirinteto chietu chia weru themwe tugichokera turi okiri mambura jege konogokia ethe wa mubunge Julius Taitumu na nde siasa nitionekete kwithirwa tikema tabonene ndene ya mathiko jaja aria Kiraitu Murungi ethiritwe agitariria ati anto bariru wakinya barindene ya murengo jumwe. Edwin Gatobuga tumenyithie chio. No mambure na jaja kunogokia mzee Patrick Ntwainaiba ethe wa mubunge wa giciko kia Gembe North Julius Taitumu akure siasa ichi cia kaunti ya Meru na muno gitine kio ngabana igwete monki aria ngabana gatene Kiraitu Murungi no ro kuga ngabana othe ichi mutumanto ethinki ja mwana wawe akuga na bwiri kugwatiro na muno nteriji cia Gembe baraibo barite gikundi kagita gaka. Sisi huko Imenti hatuna candidate wa ngavana. Tigania hakuna candidate ya ngavana. Ninyi mko na kelele yenu hapa nyumbani tu. Mwadhani akoboa ngavana. Halafu linga ituma kiai. Kabona siasa ilisha ntuntuguru. Muntu arumwa na kolera atona akugitatea na kolera. Tafadhali hiyo mambo mbaya. Ne mubunge otigania istimporo abure oneka ikumira mutongerio wa PNU Peter Munyana guchwa gitiki wokairi. PNU ponyoka na nini na uongo, ponyoka na nini na uongo, ponyoka na nini na uongo na ukabila. Eti ya kwamba mtu asema kwamba antubetu patiania porque kuna kategeta na Gembe ango bwalenga into antupatiania amwembere kari tiate awe akwere mwaka ya 2017 akwa mwaka 2013 Meru ni Mariana. Kwa rutero Seneta Kathuri Murungi oneka ikuinyeria ati mutuma na kumba na wate chwa gitike ujora arari agite Rais William Ruto akimukathi untububu. Na ile kazi naona akifanya mimi naweza kupatia leo 8 out of 10 kwa alama ya 8 of 10. Wengi wetu tulikuwa tunataka kukalia hii kiti mwaka huu wa 2027. Hasa mimi Kathuri Murungi nilikuwa nikalia hii kiti. Nikuombea hii kiti yako. Lakini nimeona wewe wakati tumetoa yule governor alikuwa umeshikilia steering ya Meru vizuri. Senator Murungi, mimi nakwambia asante sana for being a selfless leader na kukubali ya kwamba huyu mdogo wako kwa umri anaweza kuongoza. Ikagita na kare atongere baba tumete maromba kathomba kire rais wa Nthe William Ruto. Give these people of Gembe a mega dam so that they can all have water to serve the entire of Gembe region. Hapo kwa security tu kidogo, ukirundi pale uangalie ufunge hiyo mwanya kabisa. Huyo mtu anatusumbua kwa sababu Kiraitu amesema hata wakati wake ilikuwa na hiyo kelele. Na mimi mwenyewe nimeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba tunakomesha wezi wote. Kwa sababu sio vizuri miaka 60 baada ya uhuru bado tuko na ujinga wa kuipiana ng'ombe. Hiyo ni upuzi, inaturudisha nyuma. Antonia Weru Weekendi ni Edwin Gatobu. Kirirwa rere turwa ntuku ya narua ni kumania na mawirane ezaria Rais William Ruto etete nambe na kwithirwa gikira karindene ya kaunti ya Meru turi kuria ori na witikio thirikari ya Rais Ruto ikaingia mawirane jayo kiria Meru eta nambe na kwithirwa kiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya mitandao yetu yo kinyanire na tukethwa tukithoma maoni ja kumwanya mwanya ore tugwita nambere na rugono rungi ni ati kiama kia Ford Kenya nigitariritie kigeta nambere na kwithirwa kire nyuma ya ngabana wa kaunti ya Meru mutumantu ethinki akagitene gaka bakiuga ati nethiritwe agitithia Meru bobwega akagitene kau ni bethirite bakimeneria atongeria na bamwe bara bethirite bakiregana na mirandi ya thirikari nene kwithirwa gikinya kaunti-ini ya Meru.
utongere bakiama kia Ford Kenya ndene kaunti Meru ndiba shumire tina kutha bakigwata mbaru gavana Meru Reverend Isaac Mutumato ithinkia nikira kuiba kugura no itina mbere barabu kuja ndene kaunti Meru no ntobobo ni ubwatuma Meru thwe kura nkuruki ondera ntuma Meru katurekereria mirandi eje ndene Meru County na turiuga baraba gwikia petitions ndene court kenda barungi kamirandi eje kaba kuingira aki ya mwananchi wa Meru kuona maendeleo oni ndiwa mutuma na gwitangu genjega guturobira maendeleo ja kuma ki national government kwao muntu ro kupinga jo natigane najo na turira mutuma ita nambere gutwitiria mirandi ingine ingi no kathikiria ndo baraba gupinga maendeleo jaja oni turirunga maturi apiama ba Ford Kenya tukiuga state launch ni akwe ndene Meru na airstrip ni akwe na kinya public golf course no ntichu kuchire investors baraba keja ku invest ndene Meru County Ford Kenya keke amakira gikoro Burundi ndene ya Kenya tuwe nyuma ya excellency the governor Mutumanto ethinkia na bwana governor tuwe no ntuturategera tona Meru kwe mantu ja manene ja uthithetie nkorokia bara batwire bare mangavana janara nyuma na ndi batwe ngavana ituronera ugwe uri amwe na mwananchi wa kawaida uri amwe na mtura wa nthi kabisa na niwe ntutweke ama kia Ford Kenya tumirite na arua twinde na tukiuga bwana ngavana sisi tuko na wewe na kiribona ndi bakitha bakirekana na ciaca baria bakubinga mirandi iji itikenya ndene kaunti Meru bakibera batibiru tumna kanyaka kuciaka na njira kureka mirandi iria ikuguna Mumeru mwana siasa oro kwenda kuchiaka nuntu atira wa nafasi ya kuga ari mbere kenda ai wa nafasi mbwengi ya kuitwa kando agongwa kenda mirandi itana mbere turiwa batu turi antu barabe Meru tutikwenda na siasa bo bakwenda take advantage para tuita opportunistic politicians tuka tutumi if in our party leader Wetangula Moses Masika nuntunwe party leader wetu kuma national atwirite tu ya tu support na batu we are so happy to have him with his excellency William Samoei Ruto nuntunwe ngavana president wetu ni tukuona ibwaga sana nuntu bakutha na collaboration na with our governor Muthuri Muriuki Weru Weekend mutiri wa Kangangi Abiashara mwanya nterecha igembe amwe na kinya atui bakimera kia mira ne bethirite bakiareria mawatho zereze ethiritwe jakirikithwa ni ngavana Mutumanto ithinkia bakiuga ati mawatho jaja jakethirwa jakitethia na kinya gukiria kimera giki kia mira Dennis Mugendi na rugonoru kuma wathiru gicigone kio bunge kia Igembe South bo bariuga ni bakugwatana na mawatho jare kaunti ya Meru ikurukitie jegemera na kairi ni bakugwata mbaru ngavana Mutumanto ithinkia tigo bamwe bao baiturite na gutumirwa ni itonga bimwe gutambia nteto cia urongo cia igemera ni nkuirwa i system ngavana yete no yote igemera yetu kira antu babangi no be yete ndone na ngavana baba tura kuria mira yetu Bobongu abazindo beba mbere na ndo abo otomwa ende ba kutata bakiwa ngabana kwethia na ngabana otemo ba ngoyo na yuyo kuingamira kayoro mimira baba kuya na aba bare ya na propaganda itonga bya to biyo to ramira bitatu bina bitano ntukwera thoko yejere athero ayongeleke ngitira basorupo bari yayo itokuona mire yetu ya uro na inya na mire yetu yendelere lakini bibio ndiaria ba bate kuthira rurido no ndo ba mire kwa muntu weto sarubo neterwe ruare ndene mawo ikware abandu ale ikware abasan na ikware abanjoni ngaramugamba bainge barabari kuo na mbere tu yendele aboya kwa ruare ateme akoyo totisha na toe atwa akajiba Meru kane yatishe mbere tu muremi agende miregera isi igwethira mira ne kurwa kali antu babe tereba wa mira ngabana garo mira kendra beta baurira aremi mira raisi ngabana atiwete bungu mira antura ngabana aretera ngwe mira ya rwangiri bapte antubara be kona ngoira siafa indisaremi ibanganganira kurwangoira bangangana kurwasyo monkaru wetu no siba kurwasyo rwari barura mira ngiri 30 biashara ya miraba ya thira iturikariri ikungara bikai baturiritwe ni arwirio ngavana mithikari nturi na Peter Gatira Umunya bare bakuga nibo bauranirie na miraburu na ngavana Mutuma akabakira akira Mumero akare otethuka tha ingavana wekuo ntikuonaga kwiringi
nante kwendokera anto yonto valentore na bamunya imbie tomi munyoyo nare omwa korania mira lentore nare omwa korania mira duare thene ira tukuresa mira siatiero imunya bena lentore kwa kethira geretha suito mtoto miao ni antu bathiririe ngwesio no be aguthiriria mutuma ngwesi yawe mutuma aritira mumero ngwe wagethira iwayaro ngwe kuore mono utethia mwembe mwenzako wagethira iwandikira ore mo utethia mumero mwenzako reka noyo wona ibo atutethuke. Dennis Mugendi Weru Wikendi Athrogaiti Igembe South County ya Meru. Ore sibitari ya Meru level 5 erigirito kwithirwa igitithwa nkathi na gutwika level 6 na ndeakari ni bataririte kuri na bata ya sibitari inge kwithirwa kinyacho chigetithirwa nkathi mono ta sibitari ya Mekindori na Nyambene. Sibitari ya Nyambene na ni mwe sibitari iria si mutaratare na choko igitithwa nkathi na kote kingi ni kumani na witi na mbere bara kuonekana gundu kuku ala sibitari ije yomba guitia nkathi na kwa level 5. Kwa huu mradi kuna inpatient block, surgical inpatient ambayo itakuwa na wodi ya kufanyiwa upasuaji, na pia pale tutakuwa na ICU na HDU. So kwa sasa hii phase ya kwanza ni mradi wa takriban shilingi milioni 100, lakini governor ameweza kuomba pesa zaidi, na ni block ambayo itakuwa na ujumla ukikamilika mradi wa shilingi milioni 100. Sibitari ingi ire mutaratara ni juju ni sibitari ya Mekindori kinye kionania wiruba gitwa nkathi na kwa level 5 takyo tikingi nukumanya na witi na mbere bara kuonekana guku. Tete na mbere tugiprepare gweta level wengi kwa level 5 sibitari gukurukira utethio bwa county government of Meru itwakiri OPD kana department antu barabeja abate kura sibitari injero iria tetherete gukiria muno sibitari yetu kiure kuonekana na kinyagi service yetu ira tukwejana itwakiri theater na theater una nditu mubango ni jwa kumiequip kana kuleta machines itanda na bingi biri utetheri kenda tomba kuithirwa akalibeto reta kuraja thiri kwewa jatwana na njire kuthithirwa kuthinjwa paka ero wao Mantuya jonde jathithikite kagita karia team ya monitoring and evaluation ikinyite gundu kuku tikenda gutegera witi na mbere pakuria kandarathi baraba ingwi gundu kuku kutiga ba kuthiria ngugiji tikenda sibitari ichi ciona kanya gotungatiraje katorie contractors betu onara bari nara Nyambene nara Mekindori aja kangeta ngugi iria bakurita chimwiko shua ikuthira igitarira ngugi iu ibwirite kuthira ithiri nikenda thirikari county iujuria wirane na antu baria ikuritira ngugi akaji ba Meru. Muthure Muriuki Weru Weekend mutire wa Kangangi. Nkatho cha mwanyi gwitana mena kwithira ugwatanirite na bautwikire nteto chieto ende ni tukurite kiuria kya kethira uri na confidence na thirikari iria iriokagitene gaka nikenda kurikithia mawira ni jayo na ngitegera kiriruterero rwa Facebook Morris Gitonga mithika ariuga yes of course nawe Adamson Muriki akauga if they could do it in 4.5 years will they manage in months. I've never seen any politician performing miracle on development. Nawe Vincent Silas akauga how will they manage for only 1 year if they couldn't do it for 4 years? The only agenda William Ruto can fulfill is settling another agenda to fulfill an agenda. Jau ni maoni jaku mwanya jara withirito gitutumira kagitene gaka gutukurukira mutandao jetu jo Facebook na kinya namba yetu ya SMS ni 23578 eta nambe na gukenera mibango ndene ya Weru TV twethe tugechemania thaa 3:30. Ritwa ni Maureen Kinya, mona ni ritwa mathithio ni Jacqueline. AJ